Svečano pokrenula RTL Plus, novi TV kanal koji će ekskluzivno emitirati na Max TV-u IPTV tehnologijom. Gledatelji će na RTL Plusu moći pratiti popularne emisije te filmove i ostale raznolike sadržaje, među njima i vijesti. Otkriveno je jedno veliko iznenađenje. Nives Polovina. Ako ste propustili Knjazovu mjenjačnicu ili nove dogodovštine obitelji Dvornik, od večeras ih možete gledati na novom kanalu RTL Plus, koji će se prikazivati na Max TV-u IPTV tehnologijom. Uz to što će se emitirati neke od najboljih zabavnih emisija, u planu su i mnoga iznenađenja. Imaćemo premijere nekih filmova koje niste vidjeli na našem osnovnom programu. Biće puno iznenađenja. Emitirat ćemo zabavni program koji smo proizveli u zadnjih nekoliko godina. Ovim je potezom RTL televizija napravila veliki iskorak u svijetu tehnološkog napretka. Naime, ovo je prva hrvatska televizijska postaja koja se koristi tom tehnologijom. To je posebno razveselilo televizijske ovisnike koji zadovoljno trljaju ruke. Najviše volim gledati reprize Sanja Šoa, što će imati prilike sad na Max TV-u. Uz Sanju zadovoljni će biti i gledatelji RTL-a, jer će na programu RTL Plus moći pogledati sve emisije koje su propustili. No tu priči nije kraj. Sve navijače očekuje sportska poslastica. Svjetsko rukometno prvenstvo 2008. gledat ćete upravo na RTL televiziji.